Ibyo nguhaye ikaze dukomeze kugenda tubana kuri uyu muyoboro Rio News Please. Ndagusaba kugira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere, niba atari ubwa mbere ibuka gukora ku gipfunsi kireba mu kiresha ndetse no ku commentaire kugira dukomeze kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambuka hano kuri Rio News Please. Kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 tugiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa yuko iki gihugu cyongeye kohereza abasirikare bacyo mu burasirazuba bwa RDC ngo ni abasirikare baje gufasha FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse n'ibindi bisirikare byose bigiye bitandukanye birwanya inyeshyamba za FCM Ventura. Ndagira ngo turebereye hamwe uburyo igihugu cy'u Burundi, Wazalendo, FARDC bananije imwe mu migambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari bari bafite kujya bafasha inyeshyamba za FCM Ventura habeho icyitwa balkanization mu burasirazuba bwa RDC. Nguhaye ikaze kuri iki kiganiro tugiye kugenda turebera hamwe. Ndagusaba kugira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere kugira ngo dukomeze kugenda tubana. Magingo ya tariki 7 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibishoboka byose kugira ngo zinanize ubutegetsi bwa Facibeto, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo habeho icyitwa balkanization. Ko byagenze muri Sudan, hakabaho Sudani y'Epfo ndetse na Sudani y'Amajyaruguru. Ibi rero nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza magingo ya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza impamvu abayobozi ba FCM Ventura harimo uwitwa Kanyuka Lawrence, Sultan Makenga ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'ibihugu byagiye bigaragara mu gutera inkunga inyeshyamba za FCM Ventura bafatiwe ibihano, nyamara ibi bihano ntihagire imbogamizi bitera kuri izi nyeshyamba za FCM Ventura. Abafatiwe ibihano ndetse n'ibihugu byafatiwe ibihano byose nuko bikomeza kuvuga ndetse bikagumya kugaragaza ububasha ndetse n'ubushobozi mu gutera inkunga inyeshyamba za FCM Ventura, nyamara ntihagire igikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahwema kugaragaza ko idashyigikiye inyeshyamba za FCM Ventura. Magingo ya harabarirwa hagati ya miliyoni 7 ndetse na miliyoni 8 z'abaturage b'abakongomani bamaze kwicwa mu mirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba FCM Ventura, Wazalendo, Vidipozendo, Simusapasel ndetse FARDC, igisirikare cya guverinoma ya RDC. Uwitwa Facibeto Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'umunyabwenge ndetse n'inararibonye mu bijyanye na diplomasi, yamaze gusobanukirwa igisobanuro cy'intambara hanganye nacyo mu burasirazuba bwa RDC. Yamaze kumenya neza ko uwitwa Donald Trump atifuza amabuye gusa, ahubwo yifuza gucamo kabiri igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashishije ibihugu biri kolonize na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kenshi cyane igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Sudan ndetse ibihugu bigiye bitandukanye nka Ethiopia byagaragaye kenshi bishinjwa kuba bifatanya n'igisirikare cya FCM Ventura kwamagana ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Facibeto. Ni mu gihe ibihugu nka South Africa, Tanzania, ibyo bihugu byagerageje kugaragaza ko bidashyigikiye ihohoterwa rikomeje gukorerwa ubutegetsi bwa Facibeto hifashishijwe ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'inyeshyamba za FCM Ventura kugira ngo birwanye ubutegetsi bwa Facibeto. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ku bihugu bigiye bitandukanye byifuzaga kurwanya inyeshyamba za FCM Ventura, harimo igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FDNB, igisirikare cya South Africa. Hari amagambo akomeye cyane uwitwa Donald Trump yagiye akoresha ku bihugu byifuje kurwanya inyeshyamba za FCM Ventura. Magingo ya igihugu cy'u Burundi nk'igihugu cyagaragaje imbaraga mu kurwanya ubutegetsi bw'inyeshyamba za FCM Ventura mu burasirazuba bwa RDC. Iki gihugu cy'u Burundi cyakuriweho visa igomba kukijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri buri muturage wese wakwifuza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ifatira buri gihugu cyifuza kurwanya inyeshyamba za FCM Ventura. Ese Cyril Ramaphosa yikoma igihugu cy'u Rwanda, yikoma inyeshyamba za 23, wamenye neza ibihano byagiye bimugeraho byaturutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo kwirukanwa kwa ambasaderi wa South Africa wari uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa, gufunga ambasade ya South Africa iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gihe Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa,
igihe yikomaga inyeshyamba za M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba. Uyu Cyril Ramaphosa yashyizweho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ategekwa gukura ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkaho ibi bidahagije, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gufata ibihano ndetse no kwirukana ambasade na ambasaderi wa iki gihugu cya South Africa wari uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'u Burundi nacyo niko byagiye bigenda kikurirwaho amaviza kubw'inkunga n'ubufatanye cyagiye kigaragaza mu gutera inkunga RDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byimazeyo ubutegetsi bwa Facibeto mu kwirukana inyeshyamba za AFC M23. Uwitwa Felix Antoine Kilombo Kisekedi ndetse na bamwe mu bayobozi harimo uwitwa Therese Kayikwamba w'ububanyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragaza kenshi ubwicanyi AFC M23 yakorewe abaturage bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe imibare magingwa iri gusohoka haravugwa yuko miliyoni zigera kuri 7 z'abaturage mu burasirazuba bwa RDC kuva AFC M23 yagaba ibitero mu burasirazuba bwa RDC bamaze guhitanwa n'ibitero bikomeje gusakiranya abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'ingabo za guverinoma FARDC. Ni mu gihe kandi miliyoni zibarirwa kuri enye bamaze kuva mu byabo ubwo baritwa impunzi mu bihugu bigiye bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari. Magingo ya nakubwira ati witwa Donald Trump Joe, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango igiye itandukanye, igihugu cy'Ubufaransa, MONUSCO ndetse ONU, ibihugu byamaze gusobanukirwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gucibwamo kabiri kugira ngo umutekano w'iki gihugu uboneke. Ni mu gihe amwe makuru biravugwa yuko AFC M23 ifitanye amasezerano akomeye cyane yo kugabanya mo kabiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakabaho icyitwa Kivu Republic. Iki nacyo kikaba igihugu mu karere k'ibiyaga bigari kigomba kwitirirwa icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe akarere k'ibiyaga bigari ishyiraho umuperezida uko ibishaka igakuraho perezida uko ibishaka, uko rero ni nako yifuza ko iyi Kivu Republic igomba kugenda, igomba kuzaba igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatamo ibyemezo uko ibishatse. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi yabigerageje mu gihugu cy'u Burundi, ikabigerageza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bikanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuje ko Tanzania yajya mu mujyo w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari itegeka ubuyobozi bwabo uko ibishaka, nyamara ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko itigize bigeraho uko ibishaka. Magingwa ya rero uwitwa Facibeto nuko yamaze gusobanukirwa icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingwa yanakubwira ati nta mpamvu n'imwe isobanuye ku biganiro bya Doha mu gihugu cya Qatar bitari gushyirwa mu bikorwa. M23 nta zindi ngufu ifite zarwanya ingabo zire mu burasirazuba bwa RDC z'u Burundi ndetse ingabo za FARDC wazarendo, ahubwo AFC M23 ikintu ukwiye kwibaza Magingwa ye ibikoresho ikoresha irwana ibikura he, dore ko intambara aho ivikagerira henda, intwaro zikoreshwa ziragurwa, intwaro zikoreshwa nuko zose ziza muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika izirungika muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifashishwe mu guhangana n'ubutegetsi bwa Facibeto. Ngwaye ikaze rero muri ibi biganiro bigiye gukomeza kuzajya bitambukano Rio News Press. Niba wabikunze zamura likes yawe, share, commentaire, asige dukomeze kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro komeza kugenda bitambuka